bashiza bashinyotira rwanda nakai siyejerwa bitima bideroji kusobore abacho muroji mutamupimburi ko mbiburo sanga muroji ngo murojo sanga pimbroji sigawantu msejo tumawaza manorero ko abikira Maria na bubakisa ngo bana kwata sirimo kirahanya side bore ba Yesu azigamusara my lord oisuke mata baryo maisa nyungu social media yene tabura musase nabaru kana ngo kanti egena maso musajja wakabaka mbyakire banga sabasajja kabaka wa kuja salio mama kumanya abantu baterera tine no mudokula na yayo my lord I wonder bantu meborora ina marakani mpaka akalia kato kumtakuja ndio kama mmoja ni kana atakumani my lord abantu tenda kureba atana ni shabamane ketuza muryango kusoroza abantu kubitani tano kushoba erore bichikondo kushakwa yete gorigino amabuga kata chiraru kende nzisa mukoro gw'abadegenda maso kunjiri mukisawe kugenze mensa bagere oluvanyuma lw'egololo okuyingirawo ebibadde bikyali awo abantu ne bagala okubasasusa ne bagana era poliisi yebiyingiddemu omukazi azadde omwana n'amutumira ogolola Mozesi abakazi 9 gololo olubatunulidde ne bafuna embuto 3 bazadde balenzi omwagudde eddalo olwabukedde TV nzambe ndulutale Gakara training erietya nengaze mundo kumuwa muzindano nenda banga nyenya mu munyenya nenda matata kantere lino kargamu atao kadije Edwatera meche songoro babura twenda tore alina mugandira chi brana mja left hand side left bisu watu bakura ona tina inoshera bona ninga kahunga azeka correct tuwaso Elizachi connection atari kitaftero bya shongoro mbi tumeneka bebe kule chine cha tugata itangamri majeta agenze oishike mazawa rya isa kisema kura rya rasta chaza rya nona nye dowe chishume iki raises otachi chishume cha kora yoka mareda chikita no tabire na sasomunda womatu Kale, ezamba geresi agenda mason training tulize gorera yenyini ye trainer ya jokutumulira tikatituse kurugera ukabashiga no kimanya ubu bajya mu training yemshuba abantu bajya mu muzana ubwo muri bora goka no gwamani chongere Nizo mutakisipata tiku manya Konkana abaro umuhanda gwena my lord I wonder Yoninde bagorora sayona narakaso gora tusaba kwa munyonga tonara kumaliza training eno bajya training Senegal ugendo kubo muhanga ndabaji mu ruwinga gorora tasikana gorora nitego charite yapa fomi Nuko kugendo kaka oha aiwa sirati na mukazo wa discipline naga mari mane wa tsebo kana dan borwo ni mahalawo kumanya wa inenda ninga tajiro takota sagamnira ba wani nyaku makumuri zo mara ai banayo corona tuizo tumuri na chindako kubanga samba garozi kuse samba gadai tatu Mumurachimanye wakwata sanitizer ka kumanochi nofuhira negambe chigambo businge baurana ke peace kandi wena wazusha mara bachibaye badamufuta gamba bakaremesa kunjukora siyoka ni ndebo la moro super wasimi kandi edufika wali ni wajero hii kale Mbenu mwereva mukondere yajirechi ya nakongo Sada training ye Kale sebo Tuyanzisa Tumukumira ngara zamani Ngagenda kwa ngara ke kwanga Tuyanzisa
yogera pe kwanga Abari kwingiri Muriyo akandi Muri marungi amazina gange bampita champion Gola Models of Uganda na sebelerwa okubaraba na senkire munonga ekisooka nebaza Mukama Katonda ayinza byonna atuwadde olunaku luno olwa Mbola FM ge celebratinga okubeerawo bane mwebale kutindika lugendo olunaku olwaliro tuli wano Mbalala nga tuze okupromotinga talent tuze okulaba nga kickboxing ajja n'abeeredo erikwengeri nga bwali Embalala era njagala nnyo Muganda wange Mbaata ngenda kubaleetera Mbaata Mbaata ono mujja kulooza Mbaata kabuzi Mbaataani naye ono ye Mbaata w'omuwesitani afuuse ow'omutakulaba Mbaata yaani tuli wamu ffenna ne Mbola FM nga twagala okulaba nga tukola jimu erikwengeri ejimu eya kickboxing ejimu eya boxing ng'era tukowoola abakyala n'abasajja okulaba era Mbaata akoze omulimu gw'amaanyi Mbaata era si musajja wa muzannyo musajja w'amaanyi kuba Mbaata oyo nakwataganamu naye Mbaata seba aguluba era olwalero tumuleetedde omusajja kuba mu tiimu ya Coach Sadat oyo gw'olaba musajja atutrayinize ffenna era tumwagala nnyo so n'olw'ensonga eno ndi wano okubeegayirira tukwasaganyize wamu twagala omwaka ogujja tukomewo nga tulina ttiimu okuva erukungiri twagala kickboxing asuke mu Golola because twagala bitaseera Golola y'abaana Embalala Golola y'abaana Kanaha Golola y'abaana Bujijiri Golola y'abaana wa twagala okulaba abachampioni abato because Golola can live forever but Golola can't fight forever. I have championed kickboxing. I'm not only the one who brought kickboxing, but I've championed this game to make it popular, to be like it's now in Rukungiri. So I'm just calling upon all the leaders, the media, to come and we join together so that we can make this gym. This gym is going to do a lot to the youths of Rukungiri. It's going to promote the talent, not only kickboxing, but the boxing the entire life. So, right now, ladies and gentlemen, Jagalong Soko Peter Mata, champion from Western. Oyoyo Mata from champion from Western, Soka Nemuita. Ladies and gentlemen, DJ Tekababa.